Chamisa apho akalezwa sei. Ngokuba sibona ukuchamisa ekhona umenywe kanjani. Ngaka munhu wamwari. Ngathi mina umuntu kaNkulunkulu. Pakulonga kwedu kokutanga birthday party atina kuzokwanisa kuita yecheche. Ngathi ukuhlela kwethu kokuqala le birthday party asiyenzanga ebandla. Saka takazoti ngaye yemhuri. Sathi mayibe i-birthday yomndeni. Birthday party yanika kupe zvakakwana ndeyatakaita pa100 years. I-birthday engakunika yona enhle ile esayenza ku100 years. Ndinokupa nemapepa acho nezvakaitika. Leyo ngizokunikeza nezincwadi zakhona nako konke okwenzekileyo. Asi chandinoziya chakaitika apa kuchichaji yecheche zvinoti. Okungikwaziyo okutsha okwenzekile okwebanga ukuthi mufundisi Raraza wokuSentinari. Umufundisi Raraza wokuSentinari akati haya asisine asi ndichavapa mombe kuti pave nenyama. Wathi ngizobanikeza inkomo ukuze kube khona inyama. Bishop Mkumba akati ndichavapa zvinwiwa. Ubishop Mkumba wathi ngizobanikeza eziphuzwayo. Ndozviri zvatakanzwa pamusangano wataive kana kuine vamwe vakabvisa handizvizivi. Ikhona esikuzwileyo uma kukhona abanye ababisileyo asikwazi. Uye kana paine vaivepo pabirthday party ava havana kuinda secheche. Uma kukhona kade bekhona abayanga njengebandla. Vakaendawo sekuvaiziva kuti nebirthday party. Baziyele nje ngokwabo ngoba abantu kade beyazi ukuthi kune birthday party. Ndikati zvino kana zviri zvokuvekwa chamisa ikoko. Ngathi uma kuwukuthi indaba yokuthi ushamisa kade ekhona. Bvunzai kuti akanga ari master of ceremony ndiani. Buzani ukuthi kade umaster of ceremony ngubani. Ndiyanifanira kukupai kuti akanga invitwa nani. Uyena ozonitshela ukuthi kade enivethwe ubani. Anda zvakanaka tatenda. Wathi kuhle siyabonga. Saka ndi second flag yatakarezera cheche inde iyi. Wathi second flag esayilezera ibanga yileyi. Mazuva mashoma after birthday party. Insuku ezincane after birthday party. Takaona abapostoli veAfrica vakukinya. Sabona abapostoli beAfrica sebesekinya. Vari muhotela naJonathan Moyo. Bese hotela ngoJonathan Moyo. Vana Sibanda ivava vanana Tawanda. Ubishop Sibanda noBishop Tawanda. Saka tikaona kuti zvinhu izvi zvinombomira sei. Sabona ukuthi lezi zinto zibuye zime kanjani. Saka musi wa19 maive newehurumende. Ingakho mhla ka19 kade ninabantu bekahulumende. Saka zvinhu zvakauya nemunhu watakatatuma. Izinto ezize nomuntu esamthumileyo. Bepa rawatipa iri harisiibva kwatiri. Le incwadi osinike yona intsha. Tinotoonaro takapuwa. Sinayo sesenikezwa. Tikatoverengawo. Sayifunda nathi. Ndo zvaakataura. Ikhona okushilo. Chakaita ndokuti vamwe venyu abanye benu vakaenda kunonyepera president. Wahamba waqambela mangupresident. Vakataura zvisizvo. Bakhuluma okungekhona. Zvinopesana nezvatakatangwa. Okungafana lokho esike sekuzwile. Saka patakati tivasunge kuti vauye kuno. Nakade sithi sibabiza ukuthi bazi ngapha. Tiyafunza kuti zvinhu vari kuzvifambisa sei. Sizwe kahle ukuthi lezi zinto zihamba kanjani. Ivo vakatenge vaenda. Bona kade sebambe. Saka zvamauya zvimaita zvakanaka. Nje bese nifikile nenzeka. Ngekuti zvamatitaurira nezvataverenga. Nikukhulumile nesikufundile ephepha. Ndo zvatakanzwa. Ikhona esikuzwileyo. Saka maita zvakanaka. Nenze kahle. Zvinhu zvamamaronga kuti mangwana Sunday musi wa22 musangano nemabhishop ese. Njebe nihlele ukuthi nizoba nomhlangano wamabhishop wonke. Amuone here kuti zvinokonzera mhere. Aniboni nawo ukuthi kuzobangela umsindo. Nokuti zvichaita kuti ivo vachataura zvavakanotaura kwapresident kakuzvisimbisa. Ngokuba bona bazoqinisa lokho abakukhulumile kupresident. Imimi muchataura zvebepa iri. Nina nizokhuluma kwalo incwadi. Panoita kanharo vanhu vanopokana nokuti mumwe nomane waanoda. Kuzo abantu bazophikisana. Saka tisida kuti cheche yedu ite mhere. Asifuni ukuthi ibanga libe nokuphikisana. Musangano iyoyo mama tuite mangwana kanzurai. Umhlangano kade niwenzile kusasa mawukhansulwe. Kana musingagoni uma ningakwazi tinoukanzura isu sizowukhansela kata kwete pakuziya kwedu isu apostoli vajesu musangano wapostoli waAfrica. Abapostoli abajesu ebangela abapostoli baAfrica vanoteerera vatungamiriri vavo. siyalalela abakhokheli bebekhuluma. Kanti zvakanaka tiindai munoita. Kwathiwa kuhle hambani niyokwenza. Takaita 3 hours tiri maofisi emaCIO. Saba no 3 hours sisema-ofisi ama-CIO. Tazobuda imomo. Sesiphume khona lapha. Takamirira kuti kwese vanhu vapedze sabata. Salindele ukuthi abantu baqede amasabata. Vapedze kereke. Kupheli ikereke. Ndakatanga kufonera ndiBishop Chiseko chairman. Ngaqala ukufonela uBishop Chiseko ade kuyi-chairman. Ndikati Bishop Chiseko. Ngathi Bishop Chiseko. Ndatumwa na Bishop AK Mwaja mkulu wedu. Ngithunywe no Bishop AK Mwaja umkhulu wethu. Kuti msangano watanga tichiti tiye nawo mangwana kuChivu. Ukuthi umhlangano lofanele ngabe sinabo kusasa kuChivu. Awuchaveko. Ngeke usaba khona.
tozo uronga zverimwe date sizohlela elinye usuku akati maita indazvinzwa ngathi siyabonga nokufonela mabhishophu ese emuzimbabwe nokufonela amabhishophu wonke asezimbabwe nemashoko iwayo hapana rimwe shoko andaiwedzera ndaingotaura saizvozvo mina bengikhuluma nawo amazwi kuphela kukho engikwengezile ndo zvandakandatumwa ikhona kade sengikuthunyiwe hapana akaramba akukho onqabileyo besangoti amaita zvakanaka bonke kade bethi nenze kahle kwazoedza musi wa-22 sekusekusasa kwakhona mhla ka-22 sande yacho ngesonto vakaenda kumusangano uya baya kulowa mhlangano isati nakwena zvakava zvarambidzwa handiti thina asiyanga ngokuba bekuthiwa singayi vaikoko sebefikile lapho ndopavakataura zvavaingotaura ila abakhuluma khona kokade bekushilo sezvimwe zvakataurwa zvokuti ave kwamazha nakuda vakagara vakasvika uko nokuwatsho ukuthi abakamanje noma ngathi bangahlala befike lapha ndezvavo izvi ngokwabo lokho cheche kubvira pana chairman sheno ibandla liqala ku-chairman handiti makazvinzwa mumaaudio angini ndikuzwile kuma-audio isu hatiwedzera hatituke munhu thina siyengeza situke umuntu sikhuluma nje bese kunjalo pane zvizhinji zvakataurira ipapo kukhona okuningi okwakhulumekayo asi zvine ngwazvo asi toda kuudzai zvakaitika kunesikhathi sakho sizonitshela okwenzekileyo zvapera kuita apa patakatiri maofisi ma-CIO sikuma-ofisi ama-CIO takanzi isusu tichakurongerai kuti muve mumaofisi ese edefense ari muzimbabwe ari 4 kwathiwa sizonihlelela ukuthi nibeni kubo onke ama-ofisi edefense ewu-4 saka ndakutopa nyaya yenyu kuna minister secretary of security in the president's office Mama Thuke sengizonikeza udaba lweni kumathuke ndiyatanga achizokurongerai kuti muende kunoona maministry ayo uyena ozonihlelela kuti nihambe niyobona amaminister saka nokudaro ngokunjalo vamathuke vakazotideedza omathuke basimema nomatano wapo bepa iri sahamba sayobanikezele liphe zvokuvatsanangura sokutsanangura kwandaita sabachaza nje bengichaza vakati zvakanaka kwathiwa kuhle rekai ndikurongere munoona ministry yedefense ake ningisinihlelele niyobona iministry yedefense vakaronga bahlela tikaenda tikanoonana nadeputy minister wacho ainzi Matemadanda sahamba sayobonana naye uMatemadanda takamupawo bepa iri samunikeza naye le ncwadi nokumutaurira zvakaitika musi mugore ra-2012 nokumtshela lokho okwayenzekala ngenyaka ka-2012 tapedza ipapo sesisuke lapho takateta muna April kade siku-April ulati mubate madheti naika ngifuna nibambe amadeti taverengerwa musi wa-19 ava vakaenda musi wa-20 March safundelwa mhla ka-19 bona bayile ngomhla ka-20 March isusu takazodedzwa kwapresident wedu musi wa-20 April thina simenywe ngomhla ka-20 April shati pane mwedzi pakati pedu nokuenda kwavo nayi kunenyanga phakathi kwethu nokuya kwabo ndoda kuti ndidzime shoko ravaiti tisakaenda kunoona president tisakanomangarira tsanya yedu ngifuna ukuthi ngichaze la kuthiwa khona thina sahamba sayovula icala kupresident ndoda kukupa kuti iyo vakaenda musi wa-20 March bona bahambe ngomhla ka-20 March tisakaledzwa musi wa-20 April thina simemezwe ngomhla ka-20 April saka dhepi rinotanga nderipi yeliphi usuku eqalayo ndati ndidzime ipapo ake ngicitshe lapho afrika yedu amen